Tashitele nyemin Griselda Alejandra-yin, nyemin dordu hisa Sarkier, nga Mexico-neyin, nga Mexico-ne chilo men lobjun cheyin, jambayin, nga MBBS-yin, ani tanda mensekanki rimpa simpa lomayin, ani nga nangshu gyune pokir rikshundang dampuche tu chilo niton sure de deneson ani pepe keyi dang tatup ani pepe mendu tsope ninse ngala kelchimbo chakson ani nge menjangoe kulun sote senchin jenki dungel nge chungsong nge tona chesa chishute nangchudang sorry gyangna nikayin pepe soa ripa nanglola nangchudang men nika nyamdudu dekanang shing pepe soa riping nanglola lu dang nesa korla tada gya tempo chiwartela yang nga tonang chungsong. I was drawn to integral view of body and illness that Tibetan medicine offers. Pepe soa riki supodang sem kayul miki chupa detso loa chekimindu. Di kare hakoya la pan dokuduk. Lamna nesa di korang ani ngorang. Suntupa china maimba. Nesa seya thank you chamber. Odi diking o di hakoya la penkidu. Nye lobjun chepe rigla kale kachu chik kare sungsang lana lotsin lotsin cheya di chaksong. Lapardu gyushi lotsin cheya kapuchungsong. Pepe sorik nangla mi chik kaporla deyo na yang na dutsi midi ki netang chedakpa ani mi rere ki netang yupa de nga de yang Samsung Pepe soa ripa yuni ngarang ki nima rere ki chitang nima rere ki soso ki chitang kashichik yangyar soso gyartup chikopa ya kashichik ani dutsi dang sachala deni gyurwa tonka de hakosong Pepe keyik tang soa ripa Giant di ngala joling chikopa chimpochu chaksong pepe kedi dia dang sheya nika totsangul nyusi chempodu nangyu naso kecha sheya di dang ani shesa yi kecha she damcha chipere mindu ke pardu ani soso motudu beso cheya dang ani soso ki senkang debo chene deyande tanda bardu lobjon cheya la pe pentok chung ngala ngulsin chempo che kare tosung shue ina Pepe soa ripa de densang ki dutse pe champodu kain sama mi mampo la sandal champo yore daganang shing rangchung dang dewa mepe cheni deki yore peki soa rikpe nangsu ki dende sukor la hakoyadang daganang shing rangchong dang dumpo chine dekotila kulma dangkidu daganang shing mitsuki soso sola dapchun cheya teya
te yang tela yang pentokidu. Pope rikshun la dengsang tenang menken ki lobdu sola ane kareshun de chulak paina. Pepe rikshun de pe tsa chempo dang ritang chempo chere. Sokyu ki rikshun ki motudu yading du chakpa chere. Pepat rangshin ki rikshun di sunkyok shinkenre consola tushesheshuyayin karechene larna konsoki samling la dende ki rikshun ke parwa chitang midawa chitang kepar chepare nye samsul chena pepa sosoki rikshun la pepa dang che pochung che kudu kelsi susuki rikshun la pepa rangche pochung chepayina sosoki rikshun teki nimpo malokpa chene densanki samling dang nyamdu dodukire densanki samling dang nyamdu dotukna sosoki rikshun de sa lotu dokimare. By doing this, they can adapt like this wisdom to the modern world without losing its essence, ensuring the continuity and preventing this wisdom from disappearing from history. Ani tandangi rewate kari shueina maumbala Mexico la chiluk dam peme sorik henika yusai menkan chiki nanglo la leka chea dang tegyuni motudu leka de yangyar deni chitso la pamba doyatein ani charshi dei kangla ngala charshi chempo chigye shempa chigye charshi shempate karere serna tanda samlinki kangla namshe gyurdoki kimbe sishin ngomen sa chempo mampo mepa cheka yure ani sonsam sishin ditso songyu cheyaki chedu tokang chik greenhouse jayaki chashi. Tushinga.